Ja, inzima le ndaba. Bawasathanga kuphi ngempela abantwana abancane amabhandi. Ngoba phela ibhandi besazi ukuthi kuyinto enkulu futhi ehlonishwayo. Iyahlonishwa. Igama lithi ibhandi. Mhlambe uma singaqala ngoba ngiyengithanda ukuthi abantu bazi ukujula kwento uma ngabe ngichaza mina ngokwami. Bazi ukujula kwento ngoba sike saxoxa lapha khetha lamsathi into nento uze uwazi indlela ehamba ngayo ukuthi isuka kuphi ufuna ukulalela igama lizokunikeza umhlahlandlela ukuthi lento iyini lesikhuluma ngayo ukuthi ijula kangakanani ukuthi singathi ibhandi yena ukhuluma ngebhandi isikhuluma ngebhandi vele kodwa yena uzibona nje ibhandi ehlele engalweni uzibona isikhumba sesilwane esithile ehlele engalweni kanti kuze lento ezohlela engalweni inikezwe igama lithi ibhandi ngokwalo usho ukuthi linamandla futhi lihloniphekile. Sikhumbula ukuthi ibhandi lihlala kuphi lihlala ekhalweni ehlala efigeni ibhandi ekhalweni ikhalo ngiyacabanga ukuthi kulapho kuhlukana khona inyawo nomzimba benjalo yabona wena kuhluka khona inyawo nomzimba so njengoba uzofaka le bhandi ubani ofaka ibhandi ngoba umnumzana phela ofaka ibhandi angeke ukuthi ingane ufaka nje uma ingane ufaka amabhuku nje ugcoka uhambe once ufika esigabeni sokuthi ufaka ibhandi ibhukele nebhandi bekuthiwa abomnumzana bafaka ibhandi ngoba umnumzane wekhaya noma ngabe yena afake nje ibhukele ingako kodwa uyalifaka ibhandi ngoba kumele ukuthi ahambe ashaya ingane ezingezwe endleleni besaziwa kanjalo mandulo ukuthi ibhandi belifakona lokho semanje legama lithi ibhanda is referring to that ukuthi ibhanda lafaka noma ubani lifaka omnumzane ingakho kuthiwa ibhandi liyahlukahlukana ngokwegaba zalo khona ibhandi lokulwa khona ibhandi lemali khona ibhandi lokuzingela and etc.